mu bijyanye no kugura intwaro zigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera akajisho mu gihugu cy'Ubushinwa, dore ko igihugu cy'Ubushinwa gikomeje gukora intwaro zigezweho, intwaro z'intambara, intwaro z'ubwirinzi, bityo rero amaso y'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kuyatera mu gihugu cy'Ubushinwa, bityo rero bikagishyira ku mwanya wa mbere hano muri Afurika, kuba mu bihugu bitunze intwaro zigezweho ku isi, ndetse bigatuma igihugu cy'u Rwanda gitinwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo bushongore n'ubukaka bw'igihugu cy'u Rwanda kuba bugura ibitwaro biremereye nk'ibitunzwe n'ibihugu bigiye bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, bityo rero bishyira igihugu cy'u Rwanda ku mwanya w'imbere hano muri Afurika, kuba ari kimwe mu bihugu bitunze intwaro z'icyerekezo, intwaro zijyanye n'igihe, intwaro z'intambara, bityo rero bigatuma n'igihugu cy'u Rwanda gitinyika ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ibihugu byo muri Afurika naho byaturuka bikandiraho ku gihugu cy'u Rwanda bitewe na zimwe mu ntwaro z'intambara zifitwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyabaye igisirikare cya mbere hano ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitunze ibisasu bya misile byakorewe mu Bushinwa bizi nka Red Arrow, bifite ubushobozi bwo gusenya ibimodoka by'intambara by'imitamenwa bizwi nka tanks cyangwa nka Chairblend mu Gifaransa, bimwe mu bimodoka biteye ubwoba, ariko igihugu cy'u Rwanda kikaba cyaraguze intwaro zishobora kugira umuyonga ku buryo bukomeye cyane. Ibyo bimodoka by'intambara by'imitamenwa intwaro yaturutse mu Bushinwa. Ni byinshi cyane tugiye kwita muri aya makuru yacu ku bijyanye no kurebera hamwe intwaro nyinshi zigiye zitandukanye zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, zimwe mu ntwaro ziteye ubwoba. Tugiye kurebera hamwe intwaro 5 ziteye ubwoba zitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Izo ntwaro ubwazo zemerewe kujya ku rugamba zigakora akazi gashobora gukorwa n'intwaro nyinshi ku buryo bukomeye cyane, dore yuko igihugu cy'u Rwanda kiramutse cyagukije izo ntwaro 5 byaba ari ngombwa yuko igihugu cy'u Rwanda kigira umuyonga icyo gihugu ndetse na bimwe mu bikoresho by'intambara zabo, bitewe n'ubwirinzi ndetse n'imbaraga izo ntwaro zifite bwo kuba zagaba ibitera ahantu hose uko haba hameze hose, yaba mu misozi, ndetse kandi izo ntwaro akaba ari zimwe mu ntwaro zishobora kurasira mu birometero byinshi, bityo rero bigashyira u Rwanda ku mwanya wa mbere hano muri Afurika, kuba aricyo gihugu gitunze intwaro ziteye ubwoba, intwaro zigezweho, akaba ari nazo tugiye kwitsaho. Reka nizere yuko mwamaze gukora subscribe kuri Mba TV Rwanda. Ubwo ndabwira ba bandi bose batari bakora subscribe, mwe mudukurikiye ku nshuro ya mbere gusa, kandi mwe mwamaze gukora subscribe muri abantu b'agaciro, ikindi kandi mwe mudusigira ibitekerezo muri abantu b'ingenzi cyane. Dukomeje gukurikirwa n'abantu bagiye batandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikiye bari Rwota Masimbi. Dukomeje gukunda uburyo mudukunda n'uburyo mukunda ibiganiro byacu. Njye wumva na Antoine Mukesha Batware, intwaro kabuhariwe kandi ziteye ubwoba zitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda. U Rwanda rukomeje kugaragaza yuko rukomeje gushora amafaranga menshi mu bijyanye no kugura ibitwaro bigiye bitandukanye, ibitwaro by'ubwirinzi, ibikoresho by'intambara byihariye kandi biteye ubwoba. Ibyo bitwaro bikomeje kugurwa n'igihugu cy'u Rwanda bikanarukira ku mwanya wa mbere hano muri Afurika ugereranyije n'ibindi bihugu byose bifite intwaro zigiye zitandukanye. Gusa by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda akiza ku mwanya wa mbere bitewe n'uko aricyo kigura intwaro zigezweho, mu gihe ibindi bihugu bifite intwaro ziheruka gukoreshwa mu myaka n'imyaka ishize, ariko igihugu cy'u Rwanda intwaro yose igezweho biba ngombwa yuko igihugu cy'u Rwanda kibikaho iyo ntwaro, akaba ari nabyo bigishyira ku mwanya wa mbere hano muri Afurika, kuba kimwe mu bisirikare bifite intwaro ziteye ubwoba, igisirikare gikomeye. Intwaro 5 zikomeje gutitiza isi yose bitewe n'uko izo ntwaro zitunzwe na bimwe mu bihugu bikomeye ku isi. Ni bimwe mu bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye kubera izo ntwaro zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, yaba indege z'intambara zikorera amatoni menshi cyane zamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda. Tugiye guhera ku ntwaro ya 5, imwe mu ntwaro itunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi ikaba itunzwe n'igihugu cy'Uburusiya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'igihugu cy'Uburusiya, Koreya y'Amajyaruguru, Koreya y'Amajyepfo. Ibyo bihugu
byose bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byibika kuri iyi ntwaro, bityo rero n'igihugu cy'u Rwanda kikaba cyaramaze kugura iyi ntwaro. Ni igifaru cyitwa Bata Tanks, ibifaru byo mu bwoko bwa T-54 na T-55 ni bimwe mu bifaru bikoreshwa cyane kandi byizerwa ku rugamba ku isi. Ubu bwoko bw'ibi bitwaro ndetse kandi buba bufite imbunda ya mashini gani yo mu bwoko bwa 37.62 mm ndetse n'imbunda ihanura indege yo mu bwoko bwa 12.7 mm. Iki gitwaro karundura Bata Tanks iterera akajisho kuri telefone yawe ugihanga ijisho wirebere hamwe iki gitwaro giteye ubwoba gitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Iki gitwaro cyikoreye intwaro ziremereye ndetse n'amashini gani ziremereye ku buryo bukomeye cyane, gishobora kwifashishwa mu kugaba ibitera ahantu hose hagiye hatandukanye, kabone ngo niyo haba hagoranye. Ni kimwe mu bitwaro bituritse imisozi ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi iki gitwaro akaba ari kimwe mu bitwaro nyine bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi bikomeye. U Rwanda ruvugwaho kuba rutunze ibi bitwaro biremereye hagati ya 20 ndetse na 50. Bimwe mu bintu bituma ibihugu bikomeye bigenda bitinya igihugu cy'u Rwanda bitewe n'umubare w'ibyo bitwaro biteye ubwoba bya Bata Tanks, bimwe mu bitwaro byifashishwa ahakomeye ariko byamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda. Ongera uterere akajisho kuri telefone yawe wirebere igitwaro karundura ku mwanya wa 4, mbere yuko tuza kurebera hamwe igitwaro cya mbere gitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubwoko bwacyo n'uburemere bwacyo ndetse n'ubukaka n'ubushongore bw'icyo gitwaro cya mbere. Ku mwanya wa 4 igihugu cy'u Rwanda, igisirikare cya RDF gifite intwaro yitwa Self Propelled Howitzer Banita PCR-9. ni imwe mu ntwaro zikomeye zo mu bwoko bwa Hozelas zikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda, zifite ubushobozi bwo kurasa ku gipimo kiri mu ntera y'ibirometero 27, ikaba ikoreshwa n'ibihugu bibiri gusa ku isi, Ubushinwa n'igihugu cy'u Rwanda, dore yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gushora amafaranga menshi cyane mu gihugu cy'Ubushinwa akigura bimwe mu bitwaro biremereye n'iki gitwaro cya Propelled Howitzer Banita PCR-9. Igihugu cy'u Rwanda kikaba cyarakiguze mu gihugu cy'Ubushinwa bitewe n'ubushongore buteye ubwoba, ndetse kandi iyi ntwaro itunzwe n'ibihugu bibiri gusa, yaba igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko igihugu cy'Ubushinwa, ndavuga igisirikare cy'Ubushinwa, kikimara kumurika iyi ntwaro igihugu cy'u Rwanda nicyo cyahise kigura ku mwanya wa mbere. Bityo rero ibindi bihugu bizatunga iyi ntwaro bizaza bishyiraho igihugu cy'u Rwanda cyashyize, nabyo byubaka amateka nk'igihugu cy'u Rwanda cyubatse ku bijyanye n'iyi ntwaro karundura irasa mu birometero 27, ndetse kandi iyi ntwaro ikaba itwarwa ku ikamyo bitewe n'uburemere bwayo ndetse n'ubushongore n'ubukaka yifitemo bwo kurasa mu birometero 27. Ku mwanya wa 3 ni kimwe mu gitwaro giteye ubwoba, ni kimwe mu bitwaro biteye ubwoba gitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Terera akajisho kuri telefone yawe urebe ubu bwoko bwa 3 bw'iki gitwaro cyitwa Red Arrow Anti-Tank. Ni kimwe mu gitwaro giteye ubwoba gitunzwe na RDF. Iyi ni imbunda irasa misile zishwanyaguza ibifaru, ikaba yarakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa, ifite ubushobozi bwo gusenya bungana nk'ubw'indi ntwaro karundura yakozwe n'Abanyamerika. Ni intwaro y'Abanyamerika yitwa FGM 148 cyangwa iy'Abanyayisirayeli yitwa Supika LR akabira kadomo. Izi ni zimwe mu ntwaro ziri ku rwego rumwe igihugu cy'u Rwanda kibitseho cyaguze mu gihugu cy'Ubushinwa, imwe mu ntwaro ifite uburemere buteye ubwoba ndetse kandi ikagira ubushobozi nk'ubw'intwaro itunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli. Igihugu cy'u Rwanda cyamaze kwibika kuri iyi ntwaro. Terera akajisho kuri telefone yawe nawe ukomeze wirebere hamwe mu mafoto ya bimwe mu bitwaro biteye ubwoba bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni bumwe mu buryo bugezweho bw'intwaro ngendanwa irasa misile zishwanyaguza ibifaru mu isi muri iki gihe, kandi ibifaru bike ngo nibyo bishobora kurokora iki gisasu cya Red Arrow. Ibisasu kandi iyi ntwaro igihugu cy'u Rwanda cyamaze kwibikaho, iyi ntwaro ya Red Arrow Anti-Tank ni imwe mu ntwaro iremereye cyane. Gusa kandi ikindi wamenya kuri iyi ntwaro, iyi ntwaro ishobora kurasa mu birometero byinshi cyane, ndetse kandi ikaba ifite ubushobozi bwo gutobora ndetse no gusandaza buri kimwe cyose, ukabona niyo yaba ari urutara rwandaba aho iyi ntwaro ikubise ni nko gutera icumu mu bufu bitewe n'ubushongore ndetse n'ubukaka bufitwe n'iyi ntwaro. Ku mwanya wa 2 nizere ko wamaze guterera akajisho kuri telefone yawe, wanamaze gukora subscribe wowe dukurikiye bwa mbere, kuko tugeze ku mwanya
mwanya wa kabiri wa bimwe mu bitwaro biteye ubwoba bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Aterera akajisho kuri telefone yawe cyangwa kompyuta, byaterwa n'icyo udukurikira ukoresheje. Urebe iyi ntwaro ya kabiri yitwa MiG-24 Attack Helicopter, ni imwe mu ndege ziteye ubwoba, akajugujugu ziteye ubwoba, akajugujugu z'intambara zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda hano ku mugabane wa Afurika, akaba ari nabyo bigishyira ku mwanya wa mbere mu bihugu bitunze kajugujugu z'intambara zigezweho kandi ziteye ubwoba. Iyi kajugujugu nk'uko uyireba ni kajugujugu z'intambara zakorewe mu Burusiya, ni zimwe mu zihambaye cyane ku isi kandi zirimbura ndetse kandi zikanica. Igisirikare cy'u Rwanda kivugwaho kuba gitunze kajugujugu zo muri ubu bwoko hagati y'eshanu n'icumi. Mu ntwaro zifite harimo machine gun ya 12 akanyerezo 7 mm, ndetse kandi iyi ndege ureba kuri telefone yawe cyangwa kuri mashini yawe ni imwe ngo mu ndege ifite rokete za 57 mm. Bityo rero bigashyira igisirikare cya RDF ku mwanya wa mbere kuba gitunze iyi ndege ya Kandare, ndetse kandi kaza ku mwanya wa kabiri mu ndege ziteye ubwoba, kajugujugu z'intambara zibitse ubwoko bugiye bitandukanye bw'ibitwaro bugiye butandukanye, ndetse kandi ikaba ishobora gukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye, yaba ari ukohereza za rokete cyangwa kurekura amasasu menshi ku buryo bukomeye cyane kandi mu birometero byinshi. Iyi kajugujugu iza ku mwanya wa kabiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, bityo rero bigashyira ku mwanya wa mbere igihugu cy'u Rwanda hano muri Afurika, ndetse no gushyira igihugu cy'u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu bitunze bimwe mu bitwaro biri ku rwego mpuzamahanga. Iyi ndege kandi ifite ubushobozi buteye ubwoba, dore ko ushobora kwikorera ibiro 500 bya bombe ahantu habiri, ahandi hakajya ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare bigiye bitandukanye. Gusa kandi ngo iyi ndege ushobora no kuba wayikoramo ibice 4 igatwara bombe zingana n'ibiro 250. Ubwo bivuze yuko ushobora kwikorera bombe toni yose. Ubu ni ubushobozi bufitwe n'iyi ndege, ndetse kandi ngo iyi ndege ngo ifite ubushobozi buteye ubwoba bwo kuba ngo yanyura mu mirongo y'umwanzi ikabone niyo mwamuri kuyirasaho, kubera ko ngo ni imwe mu ndege ngo zidapfa gufatwa ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi ngo ni imwe mu ndege iba yihuta, ndetse kandi ngo bishobora kuza kugora umwanzi kuza kuyihamya bitewe n'ubwirinzi ifite ndetse na sisiteme yayo. Ku mwanya wa mbere nimwongere muterere akajisho ku matelefone yanyu, mwihere ijisho iki gisasu karundura, iyi modoka kabutindi yikorera bimwe mu bisasu byangiza ndetse bikanica. Ndetse kandi impamvu iyi ntwari iza ku mwanya wa mbere ni bimwe mu bisasu by'ubumara ifite, ishobora gutera ahantu bikamara hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 bicyangiza buri kimwe cyose ikiremwa muntu, igihumeka cyose kikaba kidashobora kubaho mu gihe cyabashije guhumeka ibijyanye n'ubumara bw'iki gisasu gitunzwe n'u Rwanda. Bityo rero bikagishyira ku mwanya wa mbere bimwe mu bisasu biteye ubwoba bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, bitewe ndetse n'ubwirinzi ndetse na sisiteme igize ibi bitwaro karundura. Ku mwanya wa mbere haza igitwaro cyitwa TR-50 Air Defense System. Iki gitwaro kimwe mu gitwaro giteye ubwoba gitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ni kimwe mu bitwaro bigezweho usanga ibihugu byose ku isi bikomeye byirukanyira mu gutunga iki gitwaro bitewe n'ubushongore n'ubukaka iki gitwaro gifite. Iki gitwaro kikaba cyaramaze kwibikwaho n'igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere nk'uko nari maze kubikubwira haza iki gitwaro. Terera amaso kuri telefone yawe wihere ijisho igitwaro cya mbere giteye ubwoba gitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi iki gitwaro ngo ni kimwe mu bitwaro by'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere buzwi nka TR-50 Air Defense. U Rwanda nirwo rwabaye urwa mbere mu gutumiza, kandi nirwo kugeza ubu rukoresha iyi ntwaro yakorewe mu Bushinwa izwi nka none nka Sky Dragon 50 Air Defense Missile. Iyi misile ni imwe muri misile ziteye ubwoba. Ibihugu byose birabutswe yuko igihugu cy'u Rwanda gifite iyi ntwaro, bikora uko bishoboye bikagirana imishyikirano, bikagirana imikoranire mu bijyanye na gisirikare, kubera bimwe mu bitwaro bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na bamwe mu basirikare b'abahanga bajya kwiga hanze bakaza bafite ubwo bumenyi bwo gukoresha ibi bitwaro ku buryo bukomeye cyane. Mu mwaka wa 2014 akaba aribwo u Rwanda rwabaye umukiriya wa mbere wa TR-50 Air Defense zikorerwa mu gihugu cy'Ubushinwa, kimwe na Red Arrow. Izi ntwaro zikaba zigaba ibitero buri hantu hose zerekeje iminwa, ndetse kandi nta cyakumira izi ntwaro zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. TR-50 ikaba ishobora kurasa igipimo kiri mu birometero hagati ya 20 na 30 uvuye ku butaka, ariko iki gisasu cyayo
gishobora no kugera mu birometero 50. U Rwanda ruvugwaho kuba rufite byibuze TR 50 zigera muri enye, bityo bigatuma igihugu cy'u Rwanda gikomeza gutinywa bikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, ndetse no kuza ku mwanya wa mbere ku ruhando mpuzamahanga mu bihugu bitunze ibitwaro biremereye kandi biteye ubwoba, ibitwaro bigezweho bya gisirikare. Reka mbashimire mwe mwese mwadukurikiye, mwe mwese mwamaze gukora subscribe, mwe mukunda ibiganiro byacu dukomeje kwibanda cyane ku bijyanye na politiki ndetse no gucukumbura inkuru za politiki. Bityo rero mukomeze mukunda ibiganiro byacu mukora subscribe, mudusigira ibitekerezo byanyu. Dukomeje gukunda abadukurikiye bari rwota amasimbi, ndavuga ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwe mwese mwamaze kuba inshuti z'akadasohoka, twamaze guhana igihango namwe icyo kubagezaho amakuru agezweho, amakuru acukumbuye. Namwe mukomeza kugenda mubitwerekera mu kudukunda ndetse no kudukurikira no gukora subscribe. Reka mbabwire mukomeze mugubwe neza. Iyi ngiyi ni Imbata TV Rwanda, naho njye wumva na Antoine Mukeshabatware.